Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Ani. Aku mito. Taruh nih. Ya Pak. Kan kampa bensin kro lala dua botol pitu kro. Pas main apa taruh kro? Nah, Ya. harus to kama bisnis ya. Apa dah lah. Paciri jalur napa bisnis. Apalah tuh lah sembarang lah daripada bisnis. Nah, nak koi ya, bensinnya cerang. Daripada tanah cerang. Apa aku daratku maniran nuar wai, dek nak apa? Intinya mulai dari nol. Lo kan Eropa coba pakai deh. Pak, pasal lo kamar bensin ni. Tiga lah Diki rom. Diki. Oh Diki. Kau tengok aku? Ah, nana ya risau malah bensin. Ini gua selalu kanan ero. Segala orang saya disuruh ke malah bensin tapalnya mui. Kira-kira aku saya diminta dan aku apa karo. Ngasih pegang aja bari kuro. Kira-kira aku minta lagi ke pakutapan ronana ru. Adik kan dingin seruangi. Haji. Salah. Wih, Haji. Bisnis baru sih. Iyo. Bisnis sirup betul lang ya, Haji. Mah gini ke sirup botolan. Bensinnya tuh lah. Ih, besok gini ke sirup botolan aja. Wah, bensin apa ya, Haji? Masa ya sirup? Mana ka warna na? Oh iyo, pakurna napa? Ya bensinnya bensin pengeluaran baru. Baru-baru masih bensinnya. Kenapa kau minta kak? Napa kak meter Haji? Pantas beda warna na pa ya iseng warna ready mi bawang. Oh, akhir dia anu maita na, pengeluaran maita. Aku na ya hina, pengeluaran baru na. Wih, magelok tuh di. Iya tuh lah. Ya pak, ya rudu pikir-pikir sedia dan waktu nama kedam mak balu, musoro kak balu ceretana. Iya. Puna kemana-wana tuh. Kain kak pemak balu sini cirak kak daripada mak balu tanah cirak. Ya nak? Cocok tuh Haji. Iya nak. Pak, otomatis mereka matu tahu laba-laba. Oh iya, manes apa pasti tahu pemotornya kan perlipat kuy. Wah Haji. Otomatis sih. Mereka tahu laba-laba matu pasti lepang meli. Iya nak. Jadi pas lah dan ikut kiri lah supaya megati nih tak. Oh, basic. Haji, kira-kira saya kamu udah lah nih. Modal lah. Iya. Oh, modal lah nah. Ini cek kat. Aku kat tutup lah. Modal lah nih tuh lah itu mana siaga. Siaga na kira-kira Haji. Aku de usaha lah ro. Ika anak apa Haji Pak pikir. Jaro-jaro tuh lah. Oh, 70. 70 juta. 70 sak. Wah, Haji. Maksud tuh ini 70 juta. Pak liwat ni liwat manita tak batita mapikir tu. Apa batita tu dah liwat manis senggin. Jadi itulah. Pikir ro, Pak. Sempat lebih batiku. Sampai aku biasa mak bilang, biasa lebih. Oh. Tapi bukan nama liar aja. Di pagaga tuh lah nabari nih. Nak bar-bar teh biar bola-bola nih. Di pagaga. Oh, pakon itu lah. Ikut nama li ro. Sebagai pembuka. Lo lagi aja nadek kamu terus. Nang kamu terus di biasa kerja bulan nih. Wah, tadi motor oke Roji. Motor na cikali kus mata na taro ko. Oh, stone motor no.
Aku ni tu lah. Libawan ni. Nampak? Pakai matunu aja ko manasu ko. Haji. Beda sama ngin ko kay gas na pa kita manasu. Dito may pakai ero. Iya, Ji no le memang. Cuma aku matunu ipake matunu aja. Bisa macam tu boleh malum pa. Nah, gini kan. Be, aku bensin aja malola ada tatu no. Aku minyak tanah pak. Be, mah. Cina apa? Oh. Kita je bawa ni anu Haji, panggil ko kamu tu Cina lah apa? Iyo tu lah masalah na lo kan dari ya hi. Pada cik bola-bola ke tu dia wah terputar terpal. Mas biasa mali bola-bola aku. Apa aku salah hi? Dia dah kata jagai. Tadi kira tu gaga dia setapalannya kira-kira ku minta anak kuak paker. Aku ni Haji, ya apa jaga? Tu ngaku Iya, saya biasa balur enggak. Tas sepuluh bu. Yang mana? Tas si botol lo. Aku parugi ka kuno balu sepuluh biar mana ro. Ai, kutu. Tas si sepuluh bu si botol lo. Nah, Iya. lo kan apa na? Lo kan ni. Pak Haji. Tapi engkau apa kau nak? Persen. Nah. Iyo kama Cina pa kung kanu balo Cina ero do. Pare ko dasab. Haji na, suka ka pa na. Siya ka Tommy kasi urunti ako are to dasab ano. Sukuro kini ro. Jaga ni ro, ma ganin. Kalau tu na, Bensing. Kalau kapan aku may buka status deh. Oh dulu. Lagi jaga bensin guys. Yang mau bensin silakan hubungi kepolisian. Hubungi saya. Wah, dapat disapak batas sapu. Kasi yun ni Irunto. Pero labar tapa pulis jangan nama kita natulog ka. Hindi ka salah ako. Sebenarnya nali na salah. Magi nang kang kay mami kurudo takyaju bebe pa. Tiang are runtu pa di sanga pagor. Karka apa kamu ya la batas sapu mata der. Punatunan no. Wah tapas ni. Watuan ako ni. Batas sapu mili sapa na liwatan. Makan. Tak galiti ni. Gara-gara pak batas sapu bisa apa na. Karari apa aku menrai. Wah, tapas di na kumatuan. Di to nagawija. Di to nagaparakay ki. Di kasi metal carangi kumendra. Kacenya ni mati. Di kan nirunin rita. Wah, tapas di na kumatuan. Kau ini coba deh. Ay, lesi. Tetep pa. Igaro. Wah, dinija. Awi madara ka. Yang ngari Pak Dempo lu. Hei, ke Pak Dempo. Oh, anak lebari. Anak bapak dek mana ke buah-buah nak. Tadi kalah so, iyo. Wah, dinija. Pokok ganip yai. Tak main mana melari. Baru tu. Tadi nak. Lari. Apa darah ke lagi ya? Wah. Agak. Demi tak kah?
Naliwa lang po ko rumah para teno na demita ka. Anak agam hayah. Dek makan ada wita kiwa. Di watung kai. Oh, lumitaw lo ko matung ka kapay. Jadi matung ka pape ka. Iyo langsung. At cuy ko may. Law ko paano pasibara sa ko paano. Siaga pero proses ka. Sedi dua. Oke, telu pia mana? Kapan lutu ya ko mirip ladang ini. Oh Haji. Kapan gua? Buari bola-bola baru sih di. Iyo bola-bola baru. Pak Mali biasa bola-bola gara-gara lempe. Besiki bola-bola baru. Agak sih marah kau lokak kau kah? Gaji telo ya lagi. Gaji agak panggu. Haji pura-pura lupa sih. Iya tuh biasa jaga mana dari kui waktu yang kamu pak kui. Oh iyo di. Iyo. Apa ngerang? Apa kau ni pak gue? Bali nak jamai. Wah. Gaji ku lagi di penorek kan suruh sikap balik kau jamai. Ndek ku pura kat nu balik jamai to. Pura mana ni Pak Terpal nama ni. Wah kita orang sempang kang kita langsung anu mer de gaga. Kau pura ni wareno panjar. Oh cocok ni tu kalau ke panjar. Ya. Oi Pak mau suruh ngama ki. Buat kita. Ada na ya apa? Yang penting kamu panjar. Paling cedok ka ketui. Pak ketu mai. Udah siap kan. Kira sih. Iyo keroy. Karena kadek petas juga. Nah, kayak pasti kayak. Katanya kok. Awak ada nu ketemu Haji. Ya tuh pa. Mau buang ngama ke tapanyunyo deh gak kamu dupai. Yang penting ke panjar. Wah. Kata ni pero Haji, malah enggak. Kok iko kata ni dia apa mati asiki. Kata ni bawa ni useng. Kata ya, kita pakai. Kata soalnya katui. Pakai. Pakai. Iyo Haji, cece sedite nak ko jama na. Igan cerita no. Upaw mo. Bari. Maga ko. Kaya anak nu napa daraw luku, napa ape, nay taw lukulok ako rumay. Gino. Tahu kan? Lupa pe. Dewa dong ke bapak, lo kamate si pape ku. Mak beli anak nu. Dek na balo-balo kika napa ape ka. Kahe na kenal lu. Yo jaro, pawangi lu ya Ah, na. saru Haji. Mah kasih na. Mah gua selalu aku pape. Neto dari pape nu suruh ko taruh Lo kamate tes kasih na ya. Ya na tu kung kay pawak ko ang kalinga ko ada. Itaku to na tajing ko bolay malaka bensin lo ke mapape. Iko lagi suruh aku le tanu jama. Bari. Iko matu pe pa guru-guru anak nu. Maka dan aku minta ko tahu pape bawa ni. Matu kai ko bari. De pak guru-guru banta. Bekono demang kalinga ko. Abang ngajari. Musuh matung kana maka dan aku minta ibanta. Pape bawa ni. Matu kai ko bari jadi age lo nu bari. Banta. Dewe lo sapa masalah ya. Upang ngajari ni anak aku Anak bapak liyo mana bebe nu kutui ko. Agak bebe. Agak lu kumiwa kasi ya guru. Mbak na bari. Yan na upang ngajari. Tuli pang ngajari. Cuma dek nangita ko. Dek tungkay. Napay ko masusana dek wang kalingay. Musura na nu lumalabaku. Awah. Jangan aku tu bari. Nako memang murane ko. Tangak kosok ki. Riawa ki ko si palapa yo. Bersalo Cocok nih. Utajik ko riawa. Yo, Pada cembi kaya-kayaan ko tu. Yo. Jamay. Iko rewo ko. Ya Haji. Papure masalah aku. Nah, jamay tu. Iba ita ya. Siapa bos? 10 lah sep, Bu. Sawe. Kadang
Kau kasih komen baca nah. Untuk tahu anak panggil pertama. Sepuluh. Mana kah Pak siap bawa tolok bensin balu? Tetap temu dia sebenarnya Kak Jibar. Oh, magelok kapan aku balik 10.5 supaya engkau untuk 5 sek. Tapi madu sakit loh. Aja. Pelanggas siar pastir. Seorang muteruk nah. Lagi bos. Bos suka ber. Ada di cuma balik ke bensin. Oh iya, prediksi itu bos maka dah. Muka baca tahu lah baru lo bola aku tuh campur bensin. Ya nah lo mak balik ke bensin lo bola ini. Yah, sumber tuh. Jadi mage lo kita ngisi bensin. Iya, isi kini. Siapa si botol kan? Si botol. Biasanya tuh orang yang tahu isi botol mak kowe. 20 bu. Beh, masuk 5 ko. Oh iya, Pak warai lolok botol eh. Jadi nak kudet nak anu na botol na. Aku dia nama cik botol na 10.5. Beh, masuk 5 pe tu. Biasa oleh yang kermai. 10 misal bu. Oh, di sini Pak lo ke rumah. Siapa bareng? Seorang motor tak poso-poso. Pak aku 10.5. Daripada poso masa. Tu miro di pos. Masorong. Apa pura prediksi? Mega empat pelanggan ke Cina lah lo kau. Jadi magai. Lagi. Arena apa itu? Lebih pernah lihat. Terbaru kapal motor ya? Hai, de kania nu 2 minggu. Oke bos. Tapi wita, kalau upi sih bawa tolong ya. Wah, dia nak adek ku. Jadi Pak. Sebenarnya dia masuk berpengal di Batagor tapi kok Alanya megati daripada puso ki mas sorong. Lisu sih mai baca na? wah, Tiana masuk li geng bensin. Kasurung mo pila baby. Ang kada bensin na motor na. Ito niya untuk. Kan ni rola mari. Ha, napakutongan na yan. Waso pensiun nak makadai lo si jagur. Tapi makoko mamula si kalau si jagur. Pak dia nak. Tengok na baring. Ajak bana mo gora banta, ang kalinga man. Dapat ko. Kasi sa kamang kalinga. Turun ni mana ko ko minta chule. Si tongan na macam to ka sa bangi ko makira-kirla ka. Magi mutu ba niya rojo ng kakaryase. Si buang ka no. Magi nang kamataw ko baring. Higa mataw, diga tahu ko sa bangi ko. Gaga. Napaya. Tiada sebenarnya sa Pak Juja Pakoy, apa matawa ni. Cuma dek gaga maluca. Aku dek gaga tahu riase garu. Jadi makokoy maluca ka. Upet no tu baring. Ya topa mak dari, ya topa musuruh makas dulu. Upau ngek ko baring na. Dek gaga asu jangan aku dek ipandri kak dominya. Jadi makokoy udah ngekak. Ngeto ni taru-taru mau jangan ngetok ko pai. Iyo, maju na bay. Iya cocok ni. Dek aku baring magi mau lari. Cocok ni tu. Pokoknya matematik dungeng menjadi saksi ya. Maju tulin jalannya aku baring. Ayo mai. Ibari. Pada lihat balik peleng-peleng. Lo kusiamba tu, lo kusiaga tu. Magi na muka daw ka baring. Kau tu. Siapa kesempatan? Nak kirain ko. Hey.
Aja pasar aku. Selesai di bandar. Ih, pasar aku ji. Iya dek, dah masalah lo kau cijak guru, lo kau mager, lo kau gulu-gulu cepat darah kau dek rusakku. Agak pak malok kamai. Panjare dia ji, napura di jangan bola-bola hi. Lo kau balik ni labarin. Lo nah mana dua aku sorong ni main. Mama kau naro, memang kali ngai kau, cina pelanji permasalahan ini. Tahu-tahu ya. Lo kau pengen minta jiwasi tekku. Saya tak balik ni aja. Jangan apa itu panggul liu sesanya. Enak na? Ya, pakuro. Ulo din repai. Yai, yo operasi pa. Yai, sapa wajah. 10-2,5 pak jahit na ya. Denaknya. Okey. Ulo din repai mereka. Dia mati ke mapa ko Nabanta na labawa dah Ini. Aga. Doi. Dek naga ka pangguna labanta na yaman doi kurodo. Sabar aku. Jadi ada gaga. Cici kada yang kumapak kuy. Dia nak kapaya semate si Panjari. Sulit pa bensin aku ber. Tapi motor agak permasalahan na yai. Kurang sikit bensin. Tapi magi na. Tesi sengamer ya man. Jaro biasa yung rangnya motor. Ipecek ko rena sebelah kue. Tapa, starter. Mo ni, yai di sisi sengai. Agilin mak garut tu. Atau jangan agilin na kurang yai. Makasulak ka tu ko pa ko ceritaan yai. Wah. Masa usurus sih. Bunga motor na mindra motor deh. Usorong ni. Masa upare usurot to pa. Ada deh jama-jamang. Tapi naku dem mundur ka kowe. Ni tetai ka roter mundur. Serap bau ni dia. Pertunya lihat bensin lu seli ni. Buat apa aku kan ringin raki. Telah banta, si senang minta daw tanpa sadar. Hey. Mana sore motor lu? Dewi singi pak. Dia nak mau ni. Dia nak campur bensin. Aku campur bensin, kakak lupa balu bensin macam apa lekoi. Pura le sikit bensin pak. Aku naruh dan remeli. Liu sulit na. 10 masih botol lu. Hei? Iya pak 10 masuk bu. Nah nak aku kontrol lagi 10 misap bu. Ha, dek tu dek. 10 misap bukan bensin ni. 10.5 pak. Ia boleh meli. Ajak lalu di lo ke kurang meli. Mani pun nana magati kami ni lo sugi ha. Elok manganti-anti anu lawang. Lah tu lah. Apa dongok siar. Hei. Langsung medi. Masa lu kena balik sorong. Si jadi mulai si kuning. Kira-kira bantak suero nalas si Panjari. Cuk, kata matu apa kur? Cece nasi dia aku. Bodoh-bodoh patayar. Malu puto na. Gana mageluk wandri. Hei. Kau panggung. Gawe itu. Masa ndak kenal kak? Coba deh pikirin ingat kak siapa? Ingat ki. Gawe tahu. Ingat ki dulu siapa ni? Ingat ki bede, ingat ki. Oh, bisa ni. Siapa? Iku pe Abu Nasir. Kenapa nak Abu Nasir? Bukan. Iya tahu. Pak Baring. Bukan juga. Masa nu lupa Kak? Kau di fix ni awak bantah. Lah bro. Alai ku pe bro. Astaga kau nu lupa. Wah, singa iga macam orang ku pada lau. Apa nama macam orang?
Baju nu mencora pada Porenjes. Oh iya, baju gaun. Nampak wasit ya? Mati nui. Di mana kau dapat kabar begitu? Di engkau biasa letuk ke kampung Karibe emang kedai beru. Mengemai baguli, pakwa pergi lupa nih. Wah, tidak. Kabar salah itu, hoax. Hoax gapai. Di sana makin duduk. Yang cerita di sini. Sini ki. Wala bro di. Lama tak lagi baru ketemu di berapaan? Ugi no hai. Si pengen tidak boleh merantau di ini bahasa ugi. Dek, masalahnya dek, lupa yang bahasa ugi. Nah bahasa terus. Yo ugi na. Begini, memang dulu. Kadaki ugi no. Yo. Memang biasa. Ke rumah untuk merantau cek di Kak Mati. Cuman ternyata baguli. Apa? Gara-gara nak dekat bune. Lemak nu tu bune nak ada kena lagu mati. Masalah nasi tundru. Si nama ko na ada ke bero. Pak si tundru pe nama, wasa tu masih batu mi. Jadi ngetok tu pe laba. Nya pas di ko pakai jam. Mau remik tu dah balik bensin. Tuan tu sikit 25 sek tu. Dia kan ni rom. Kahe. Tega ni Cina pola jibar tambahan ada sebu. Beh banyak. Kita ngenawai. Tama apa dongok-dongok pakoi. Cuman masa dah sebu pola jibar ngurun tu. Cik nan mending ya karo bawang ni. Mau tolak ber. Sedi. 2 3 Aku balik mana ni Rusia urung tu. Kalkulator dah. $15.000 kali 3 botol sama dengan 45.000. Wih, berarti untukku ya 15. Wih, iya apa? Tiga ni Cina pula jibar 2 sebu. Ada. Kapan runtuh di? Bar mereka tahu ngurunti ai. Bukan kala pun ada bensin untukku. Bahaya nah. Ini ni. Wah, wai kita tahu ladi. Mapak dongok-dongok siko. Pak dongok-dongok peko gaji. Pak dongok-dongok pako ga. Mereka nu balik 15 bensin. Kasih makan aja balik 15. Ya tahu pak beli ini. Apa wakak kada 15 marengi bensin si botol lo. 3 aja mana kau leris? Yang kaden reto na masuk motor ini palepay magkadaka kalau kau beli bensin. Lo kau kurmai he. Napa magkadepolen beli bensin napa 15 sabugay mo marengi. Ano ko no ko napa nakadaka topa. Wagi bibi lade. Aku Haji, dalam dunia perbisnisan tu Haji, untung nomor 1, rugi itu nak usahakin aja demi untun na. Iya bisa tu lah. Tapi iko batay no sapa untu taliu lah ada ko. Pasti arma tu pelanggang ide nanalo kami kaduan na. Nalebih ke loka sapa onro lain masempoy. Ita iko. Rio bano, baliw na bulano. Bisa nak apa Haji? Doi Kata dia kerala sih ni. Haji. Hei, 5 sabun tapi ko tayo. Haji, lo tu panalero. Ama ya tu le pareo kama tu kapunana. Tu kumadosa. Pak dong lah lo tahu. Laki. Tiga pedo sabun ni. Dega ka? Iya, suruh ko pak dong. Rewat no. Lah to lah. Ibu tu siapa tina bisnis. Suka. Kasi mamelok ya Bu Belanda nama cawa penonton. Hai juga tidak tahu mak dukel. Oh pak kepai. Karena pak balik-balik tay. Asai korok meli. Kado iku. Eli roti. Eli toko minum mak botolok-botolok apa lihat tu nak kaluru lebih na elok nu agak meli. Mak dukelang wan you cuma 1.000 mana cukup. Oh susah bumi gapai. Iya. Ya tahu na rupet nak kenai.
Karena kau balik. Lalu ganti. Lari ku. Mana mak dena kau lari toko. Lama di keleng kan. Boleh kan, Mbak? Oh, madu keleng. Ah, ke panggu. Ih, jaro tak emosi. Aga sih. Di, lama pasising anggota baru kui. Oh, yang mirip lau ku mai pak lau mapita-pitang anggota anu. Deki masih runtuh kau keleng ya, dek nuisi makan anggota aku. Oh. Ya, Ika. Iyo. Kakak. Udah kue panggu. Baik gua. Itu lagi cerita ki. Sini ya. Ku ketulah panggu. Gua yai. Tete koi. Toko ya, mai. Aduh, kami tai. Baru-baru kak pulang merantau. Ugi no bela. Baru-baru karek merantau. Indonesia bahasa Indonesia ya. Iya, tidak ku tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ku tuh. Jadi Anu, reflex. Bahasa Indonesia ro. Reflex kak, Iya. reflex. Ah, dia bisa bahasa Indonesia. Ugi lopo kak. di Indonesia na pernah tepu. Iya. Reflex. Sisa-sisa kipai. Pokoknya mak dukel. Lah bro. Agak buru panggu. Nah, gini kaboro. Panggu katanya ambil talu. Ih, sudah lo, iku. Pada lihat bahwa kita sudah ngipuli merantau. Iya panggu. Pada sujangi. Selamatkan. Jago nu sih pak. Ngite si kalurugu. Ini kalau lupa korneso. Aku memang ngeru. Kalau tas pulau-pulau na ite. Ini kan rapa-rapa uwi na. Ya, kata si pa. Jai, dai. Mengkhianat. Mana kah? Siang gua tak biasa tapi aku berkhianat. Bebalanda. Bukan tetek bami turutin. Oh, iya mau. Oh iya. Mau gitu. Baca tadi. Belanda. Mero. Nyamo. Makuro. Henry. Nakumita ko kalur si polo-polo di bawah ni. Ito. Ay, jago no. Teka ko din remite Belanda. Kalur si polo-polo. Oh, di sana. Waktu Aibal dari beli roti, Ay lihat rokok you. Baru saya ambil, Ay kasih you. Ah, jago matono ko Belanda din no. Gado. Tepe roti Itu Marengi. dia minta. Iko pareka. Iko Belanda bela ko tuh. Cai, ku ya minta nak ko mapak kita ye. Makasih kau tuh. Minu karo. Aku ya harus Pak Mabo. Memang. Magi nama Andre rotiku. Agak. Aga. Iku bro, pajai ni si mata si jago. Sangi. Dia ngereng waktu ni TikTok gara-gara apa ulo. Sangi. Sasai pau no sikka. Pajai ni wah iku pak. Berapa no? Urai biasa. Kenapa na pengkel lisu pak. Purana apa no? Pura tikeng. Lokan merantau. Magal to komentar korbang. Pajai ni. Sangi. Ini tikeng amas iku. Belanda. Kamu pada ini? Tiga kah? Wah, sen kamu pa. Jam lu mau piroti. Lu piroti. Aku kampa mai. Dari mana dia? Pakai pai. Pak Caputoni doi ku ya dek to nagaga. Jadi li sudah ruka pak di. Yo lisu no pak anu lisu no. Kita mau kita kejadian sia. Yo. Sangi. Bapak jadi aku. Pajai aku tuh aku mak gerta di.
Iya masalah nama kita langsung kena aku perkak pauno. Magkano pauno ya? Utes biar nama tahu. Sefrekuensi metoki ini. Iya siro. Kita ketiri pasti ro. Pak, den bola.